kan tau na percentage tu ni basic ngomong yang cepat oh no very basic yang cepat percentage seperti na yan ano percentage seperti na percentage is a percentage percent zakat tina chawa tano zakat la khat tina ta bang cho zakat la hop ding tina cho percent na percentage means pem khat cho zakat la hop ding na ala 1% tale 1% ta zala na percent na zakat tina cho ala 2% tale 2% na 50% khoi pe ham 50% na 0 kat 5 1 is 5 5 2 10 1 by 2 ko 50% giti na yatema a base zakat cho hingke ti ne cho zakat cho hingke hiala chun percentage giti pala chun teka banga 20% whole in 20% ti na chun masapena pina jidam 20% of ipiam holding to teka banga sa zanga jo 20% la de kitala zanga jo 20% la de katya hela chun 20% of 500 ka multiply answer so de na etlema percentage so ele percentage ahi ipi poimo model ham fraction poimo model wasa basic class fraction ke lo na 1 by 2 1 by 3 fraction ko pe ham p by q wazi the ka di chalo na p by q achung anu ya thei si the hichi achung anu ya ji thei chalo na ei wang hichi koiran the ham koiran the lo chi ip so kana le 2 na hichi ta banga proper fraction to hichi ta banga fraction p by q wazi the q to 0 hi lo dile na to fraction gitin hichi fraction na poimo na hi percentage ayong percentage time and work time and distance profit and loss ratio proportion mixture and alligation arithmetic maths so say percentage to fraction a che thei cho ya cho very important ne te te hon ngai fraction cho ala fraction na plus boldan minus boldan mix fraction ne ta chana hello la basic class wicket an lang mix fraction khoi ta maham 2 1 by 2 kito na mix fraction recap kha ga bolan mix fraction a chi iti so de ham proper fraction so de aleti so de ham anu ya pa ji dan ning ka ti chala na aba na jete ni anu ya pa do amasanga pa multiply de ka ti chana na abana jeten chi plus de kati jana 2 to the 4 na 4 ka jita na plus answer ta jun multiply de kati plus bol de chana che 1 5 by 2 hichi piti hong kun do ham adol ta chu mix fraction a hichi pikitiam divisor na hichi until divide borot divide hichi pi number 2 divisor geti na hichi remainder geti cho remainder hichi quotient geti na quotient de quotient geti ale dividend chu pikiti ham dividend chu number len pa cho na thilki divide na pa cho divisor na divide pa cho na dividend is equal to b divisor into quotient by quotient na quotient plus remainder it's dividend is equal to divisor into quotient plus remainder it's ki zanga mix fraction it's ki so
dividend क्या है लोग चला ना divisor चाहे पे हम तो कोसेन पे हम तो remainder पे हम 1 तो तेरे number क्या है रहता है 2 2 is 4 चिते नहीं ना बोल मसल लो दे बोल मसल चे पे मसल दाम plus minus multiply तो plus है चे मसल दाम multiply masa de 2 into 2 to 4 4 plus 1 to 5 divisor to 5 oh it's in dividend to 5 it's in p what sum tia hele number 5 to 2 are dividing to kono no it's 5 hi pe hum dividend hota na it's divisor na alle bata 5 by 2 to हिच पाहिन अनवत सा ची रिमाइंडर के है डिविजर के है कोसेन के ची डिविडेंड ता एला ची होतन हिन बोल के लगे ती हम सो दो दिन हम तिले 5 जो 2 का डिवाइड ता चला ना 2 2 ज 4 अबाना रिमाइंडर 1 अबान के बोल थे तलो पी चला ना अतेमा 5 to 2 का डिवाइड ना ले 5 to 2 का डिवाइड ना ही ले ये चक्कर मिक्स फ्रैक्शन का सो के देंगा ना 5 to 2 का डिवाइड ना ही ले इपिसोम इपिया का डिवाइड हम डिविजर पे हम इचा का डिवाइड चला ना डिविजर चला ना ची डिविडेंड चला ना कैपिटल डी थिंग का स्मॉल डी थिंग जो डिविडेंड ची डिविजर ची कोसेन हिच रिमाइंडर चला ना अनु या पिम देखतियम डिविजर ना डिविजर हम देंग डिविजर इनटू कोसेन पे हम 2 ना अचुंगा रिमाइंडर पे हम 1 हिचिंग सो के तम सो चला ना इजा च मिक्स फ्रैक्शन नि बोल फालेति के बोल जियम हिचि तो हिन हिचि के मल्टीप्लाई आ तो के ना आंसर जो सो इपिजा के बोल हम दिचन हे ताउ ना बोरा कर एक्सप्लेन चला ना करब द तम नजी दोन दाम जी पे पे हत ना very very important जो छी बेसिक ने हन लो ले अलाई लंग सानंग एग्जाम पैटर्न हम फा फले न बुय हन दे बेसिक ने हन ना लचन ओ ला जा काय बाय जे खेना ने हन बेसिक है ने फालु जंग ले ओ ता हेते ते ngai na thilum nam chen he thiam ta ale chita bang ta che khat nan bo sa kin haning a 16 2 by 3 16 2 by 3 pitina ham 16 2 by 3 civic section ka so denga hele epi ka multiply de ka ti tai anu ya pim tham divisor mama chana hichi divisor mama divisor rum ning na hichelanga hi dividend capital di so do da chana proper fraction so da denga chi pam divisor small d na achunga capital d ele chi epi wa sa am chin remainder wa sa chana it is small d wa sa chana chi khosen wa sa chana ethema हिची डिविजर थल की डिवाइड ना डिविडेंड की डिवाइड पेन तिना च डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेन प्लस रिमाइंडर की तिचना ना डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेन प्लस रिमाइंडर या जो जितने के मल्टीप्लाई आ तो के ना का तिच 3 16 जो जन हम मल्टीप्लाई तो 3 6 18 3 1 is 3 plus 1 4 na 48 chila na 48 च आंसर है लो तो जी डिविजर इनटू कोसेन है ना प्लस रिमाइंडर कति चला रिमाइंडर पे हम तो 48 प्लस 2 च 50 ना ने थिप तवा इपिजा मिक्स फ्रैक्शन है ताई चिते नि के मल्टीप्लाई च खन के नाम जी च अब ना क्वेश्चन खत अच्छे ना दिन जी मिक्स फ्रैक्शन पाए का क्लियर होता है डिविजन है कैपिटल डी दी होते हैं खाली स्मॉल डी डिविजर चन थेला डिवाइड ना तीन च 2 by 1
1 2 by 3 hi le iti ka bol dham kharo chu ji kha khal talo iti ka bol dham divisor nu ya pai nu ya koi de ka ti chalo na today ni multiply de ka ti chalo na 3 1 is 3 plus 2 chito in plus 2 hi lo the answer pa to chun de cho 3 1 is 3 plus 2 so 5 by 3 na diham dilam ti na check no ma hi la 5 by 3 ko divide 5 by 3 ko divide na hi la 3 and divide na la 3 1 is 3 remainder the amount 2 chunga pai pe ka tiam remainder ka ti di chuna na ai le cosine ti chu ek divide na che pe ham cosine 1 chuna cosine 1 na divisor to 3 di di chun di tin na cha to cha fraction to recap ega bolo chu jong le hum pai mo ding tu dalu them ne ke chana ne lang azwa percentage ka sei chun het on tam percent ti le pitin ham ai le 1% ta hi le pam 1% til 1 by 100 chalo na ajo tia hi le 80% tirang la 80% ka tia hi le chukun 80 divided by 100 na percent sidan hem tale ale 50% of metsa of it ko pitin ham of metsa of ki zala multiply chala na abana 50% of 120 ipeham question a holo ding a hele 50% of 120 chu holo ding a hele 50% to 50 kiti chala na percent of 120 na ele 0 to achung la noi chung multiply la chung ton chung ka cancel thei cho 0 iti ki cancel dam tele chi plus a hi lawa minus a hi lawa multiply hi la chun achunga tin na chala na hi chi to in cancel hi jong lang hi chi to ka cancel thei e thema ai cho age ka multiply hi plus la minus hi ala chun thei lo de ke ka na multiply la chun no problem achung la noi achung la chun ki cancel thei lo na anoi la noi ki cancel thei lo abana chi 0 to hin chi 0 ka cancel le noi ya 1 bom ta khora na 1 to 79 by 1 to 79 na 1 athil ki bo to 98 by 1 to pe ham 98 om lo ta bang ta chawan chana ya la chun chi om lo ta bang ta chala na amo khoi pe ham 5 into 12 5 to 10 5 1 is 5 60 na multiply la chun etem ta very basics ele hichi exam ai ta ke boli chalo na e wang hichi exam lawa itin an bol tam tela fraction ong pai mota 50% hi 50% of 120 chalang azin 50% chi basic chala na basic na hichi exam aji di dan exam anaji di dan 50% of 120 ke tia hele exam aji tin aji dam tela 50% hi fraction a hela 1 by 2 na 1 by 2 of 120 na abana 2 6 12 0 answer cho 60 na so ta ta gaji ngai ta lo chi 50% ni 1 by 2 la para hu ham 50% ni 1 by 2 iti su the ham na itia hele ben la chon 50% ko chi smallest term ham hello pi to smallest term cho ki ka the ta lo te ka banga 2 by 3 ki ka the ta lo na evang 8 by 2 ki ka the jolo na elo 8 by 6 ki ka the jolo na so na 2 4 is 8 2 3 is 6 na answer che pe ham 4 by 3 jolo na smallest term simplest term ki ka son the ta lo pi chana evang 50% is smallest term yam hello pi chana to tele ka son na dinga to 0 0 ki ka ha 5 1 is 5 5 to 10 ya to 1 by 2 na etem ta wa ato tele
smallest term in su go du ta percentage thang pe ne nan ta chala na smallest term su ding a hila 20% hi smallest term pe ham 20% hi smallest term pe ham 20% ta chala na ala 20% hi taung na ji thei elo le taung na ji thei 0 cancel out 2 1 is 2 2 5 10 is equal to 1 by 5 na 25% la 25% chala na hi taung na ji thei eva smallest term hello pi chala na 25 by 10 ka ji a 5 5 for 25 5 2 10 0 5 1 is 5 5 4 20 1 by 4 na 25% jo ka tile 1 by 4 ta ka la jing thei cho chi pai don ta lo chi exam a cho ji na phat nei lo de cho ta na ji le exam bor man lo de a cho tia he le 80% la 80% khu 0 0 you cancel 2 4 is 8 2 5 is 10 na 2 4 is 8 2 5 is 10 da 4 by 5 na 50% na hichi hong so do dan herwa hile hichi ibol ma sang bin fraction to percentage relation na sei pi han a na fraction to percentage relation fraction percentage to fraction dito percentage to fraction relation ato tile watanaw leise chunga thel iza ka hi 100% hingke isamal 100% na kin pen ni ka nei bon cha na kin pen ni ka nei chu 2 pens pen ni ka nei chu zat ka nei am abona ka nei chu 100% din chala na thil iza ka ya akikim sela chu 100% ke ti chu ahile teka banga 2 pen elo la 10 fingers ka nei chala na 10 fingers na 2 eyes na thil iza ka ya kim kela ka nei chu that is 100% na ele suppose 2 pen line 1 pen man sa te lang la 1 pen man sa te lang la 1 pen mang han lang ele za nam tam chi remaining ko amo khu za nam tam 1 pen bom ta chala na 10 fingers la 5 fingers sel do lang la 5 finger sel do lang ja kanai tam 5 finger ma ka ka khot ka ve lang ka sel do la ka ji lang 5 fingers ka ni na 2 eyes la ka mit lang khat close lang la 1 eye close lang sim thai lang 1 eye bo ka ni re chala na ala ja percentage size ka ni re tam che ama sa chu 100% na chu izat ham 2 pen ka nei chala na ala to hi za ka nei tam 1 pen to izat ka nei am 1 na fraction na chu anoi langa hi busy do ham original na kizi do ta na original elo le ha original elo le full ti dam na full elo le total na iza ka hi noi langa denominator hi cha achunga hi pg do ham new na athapa elo le result ti hota bang na result elo le changes ti ho na changes ti ho hi numerator ai ke ji achunga ke ji fraction na ai ke ji a hi le atwa chu pen hi viauta pen hi vele han to hi izat ka nei tam 100% apara chu izat percent ling tam che izat percent ling tam ti wana hi le hichi dungzu ya cha percentage akan khodinga hi le ama sa chu izat nei bam masa pen chu tu neu chala na ele ama sa pen chu tu ni ya hichi dungzu ya original chu tu chala na pen he chebo se batri to khat man sau ta chala na
khane man so la to result out za nevam 1 pen ne na 1/2 chu percentage ip he te 50% na ama sa cha alhin ke ne ba chu ni ne ba chu 100% ake khan ne phal wa he 50% na echema 1/2 chu percentage is holding a hele it is holding ham multiply into 100 echema multiply into 100 bola le 50% sold it's pa energy do ta na chi ka ramin ka ting chilanga hin nan hiling khat nan hil king percentage to fraction to percentage it's okay body via bata now percentage apna fraction ai chi dinga hele bata che 50% of fraction ai chi dinga hele 50 divided by 100 na answer to divide by 100 na ele fraction to basic nga point khat fraction hitai bola hele percentage pa chu fraction so da chala na fraction chu percentage ka khel dang ai equal ode ham te ka banga 1/2 na 1/2 chu percentage ka khel dang ai equal ode ham percentage ka khel dang ai hele into 100% na is equal to 50% na hichi piki bola multiply by 100 3 point fraction to percentage point ithima ele bata fraction chu chalanga hi azo langai khut tabang ba chu original chu I think original chu 2 chalana athai nei pa chu 1 bo ta chalana iza va tam til 1/2 chu fraction percentage a khel ding ale pe ka ti tai percentage a khel ding ale fraction chu percentage a khel ding le pe ham multiply by 100 abana percentage sign na answer ko 2510 0 izan ham 50% ya chu 50% jo ele fingers aila amma sa chu fingers is ne wa amma sa chu fingers original chu hela koi du ham chlai na original finger na 5 finger chu isel mang o chala na to finger is ne wa 5 finger chi new ta chu na original chi new na o chang original na new zo ai ki zo ele percentage a khel de le pika dite multiply by 100% na fraction of percent zalo percent hablong ya to multiply by 100% na e borba hele 10 to 0 to 0 ki kar le pm tam 50% dam dikit thau chana aya hela min hela bona 50% yang kala so 50% so ke lo de aya ko totalizer ne bam bola ni khadi close ho laser ha am to ahe 1 percentage ahila 100% na 2510 0 izar ham 50% na percentage into fraction he tam karab ditam iti voi han te ada janna na voi han ninga le choko chana hong ko yu ta cham khat let's keep it like that twin percentage to fraction hi khabi a khel dan view ten aban le direct value he tawte exam ma bol da it's very basic mo mo ya ele 3/8 37.5 yeah 3/8 so half so another change into percentage a question has a change into percentage change into percentage in kila nen
change into percentage 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, abana to 1 by 10, abana to 4 by 5, 4 by 5 चला हो जाएगा ची फ्रैक्शन चला ना परसेंटेज आख्याल दे रहे तीन आख्याल हम नाम बता छो फ्रैक्शन ही परसेंटेज आख्याल देंगे लेते बोल दे हम into 100 कोई देंगे बाना परसेंटेज साइन कोई चला ना इसी ही परसेंट आकर आख्याल देंगे हिले इसे पहले 1 by 3 ही 1 by 3 into 100% ये कोई हिले ची 100% 1 into 100 को 100% divided by 3 ना ची divide करना बोला ले 33.33% का मूल्य जो ना 33.33% ये लो ले fraction आके ख्याल ना माला 33 1 by 3% तो नहीं same thing खरे जैसे माला ही खरे mixed fraction आज ना अले 1 by 4 जो का बोल दिया हिले percentage आके ख्याल percentage होता चला ना 1 by 3 ही 33.33 लो ले 33 1 by 3% है कती चला ना 1 by 4 को percentage आके ख्याल दिया हिले 1 by 4 into 100 अब आना percentage sign ना अब आना 1 into 100% को 100 तो divided by 4 percentage अब आना 4 का बोला ले 4 to 8 ना 4 to 8 4 5 20 25% ना dam 4 table na bahar na 4 to 8 katira ni war khola 20 war ta chuna 4 5 20 achema na boy hanam chang cho mata che 100 ko 4 ka divide na hile 4 to 8 na ni war 0 का कई हाल है 4 5 20 ना ऐथेमा और जो ही ताही एग्जाम आने को बोल लो जो एग्जाम आने बोले दान चिते ना बोले हम 2 का जंग का थी जो वहाँ 100 by 4 को 2 का काले जान हम 2 to the 4 2 5 10 0 ना 2 25 ना इधर जो का काले 2 का काले कजी साउ जब तक हो ये वहाँ 4 तो ले 4 multiple 4 time table नहीं है ना हम लोग 4 से मिलना by 4 पता चल 4 to the 8 ना 4 3 12 लेन ता चला ना 4 to the 8 कत्या है ले इजाज़ वादम चाहिए नी वाद चला ना नी जो चलांगा चितो है ना अगम थाला 20 सोता चला ना 4 5 20 ना ऐसे में टाइम टेबल बाहर नहीं लाना अकड़ दान होยังके थीम चुन ना अब बारा 1 by 5 कोला 1 by 5 into 100% है ला 5 to the 10 0 ना 0 में लाई या हो 0 क्या ले या तम ची 20% 1 by 10 ही खुद हम लोग 10% सो दी ना 4 by 5 को 80% सो दी खुद हम लोग fraction into percentage ने मन दाचो ना करब देता हम ची अले change into fraction क्या होता है अजी जो percentage अलांग पिया है fraction क्या ले जो exam अजी जो fraction in fraction पिता के बोला हम तेले तेका बंगा 50% को 1 by 2 तक जी हम चो इबिजिन हम तेले 0 0 cancel 5 1 is 5 5 to the 10 फट के सुलू चला ना संग तो कहल लेके चाहिए 1 by 2 का तेले के बंग थो change into fraction abana 10% 20% 25% 25% abana है 80% abana है 75% जी फ्रैक्शन नहीं खेलती वाला फ्रैक्शन नहीं खेलो 10% है फ्रैक्शन आके खेला ले 10 चला है बता
percentage to fraction aga khela le pick bol da ham divide by 100 ka chala na example je ki pe chala na 100 na ka divide na hele 10% ka divide na hele pisam 00 sorry ina chor percentage apna fraction na chana is equal to 1 by 10 na kisne be thei telo 10% ko 1 by 10 ka ti de na 20% la 20% hela 00 ka 2 1 is 2 2 5 is 10 pam 1 by 5 na 25% hela 25% here 5 5 are 25 5 2 10 0 5 1 is 5 5 4 are 20 1 by 4 na 80% khola 80% 0 0 ka 2 4 is 8 2 5 are 10 4 by 5 ki ka new thei dalo na simplest ta ma ke jita na 75% hela 3 by 4 hai 3 by 5 hello bata che 75 ko 5 is हम 25 ama sa ka hello tin he na live am 25 thumi go male 75 na 25 thumi go male 25 li na 3 by 4 dina cha atam yes a percentage into fraction into percentage ne ta cha na amana chitabang chana hi percentage value zo le ji do ai banga cho question khat nan pe ni very simple question very simple question nan pe ni that's 50% na of A is equal to 120. Find A whole. 50% of A is equal to 120. Find A. Bata. G pe pe nyo. 50% here fraction aga khel thai na. Na. Fraction na khel lawajam 50% ta ka ji thai na 50% na. Fraction aga khela le divide by 100 ka ti chuna na. 50% of would multiply then A is equal to 120. Ahile 0 0 ka kata 5 1 is 5 5 2 is 10 ka kata amo che p mam 1 by 2 of A is equal to 120 na achu tile A he ka koi dan ding A ka hol do di ya chu 2 hi anoi langa pa equal to khalanga chile chung langa ka ke multiply de na achung langa pa anoi langa ka ke multiply de na 120 chipa he chung langa chi ra ta chala na into 2 na divide by anoi langa chi dia cho divide ke koi cho 1 hi anoi langa ka chi na ai ke multiply pd ma cha nom lo na kho ta da ai lan sar che pitam 1 hi om lo ta bang bang ka ti chala na divide nam le 2 0 0 2 2 is 4 2 1 is 2 240 na 50% of A mata A dinga ake kha chu 120 la full chu bidam tila 120 ma ke la 240 so da chalo na e thema eva exam ata ki sida ham thi basic chalo na exam ai tina sida ham choice sina ji loading 50% khoi pe ham 1 by 2 chana 1 by 2 50% of A is equal to p to thei 120 chala na A khoi pe ham 120 into 2 na 1 hin noi langa ho la ke abol pidum lo la khodi de 1 0 ta ala 21 to 2 khoi pe ham 240 na he chai ep isul homo mata ken chala la do to khla som cha khana hita ga kat le cho he number hong le na kat khir ke de na bol le sang cho bai che khena na mo the 50% of A is equal to 120. Find A na ale chu here question ka dan pikin honi 50% of A is equal to
20% of B. Na? 50% of A is equal to 20% of B. Find the ratio of A and B. Na? Find the ratio. Find A and B. Find the value. Find A by B. Na? A by B equal to 50% of A ho 20% of B hi le A by B pe A by B pe hin tam namu han nai lo watana partner solo about exam thousand bolan la the mo hi la question hang ki dongji na lai choice si ho beng wa tarban ho bada che 50% of person ka tile pe hum divide ka chala na percentage fraction ala the 50% of 8 na is equal to 20% of B na acho tia hele nang man hi tayong na ka thei 0 le 0 chung noi ki ka thei chala na 5 jan ham 5 to the 10 na abana 2 5 10 na 2 1 is to 2 5 10 abana if mo am 1 by 2 A na is equal to 1 by 5 B dia na chipa hi velanga kan thona le achungam de ka ti chala na chipa hi achu noi langa pa equal to khalanga ka chela chung langa gom le chala na A tom thadi pe ham 5 na B tom thadi ko pe ham 2B da 5 equal to langa hon la chung langa am de ta chala na 2 noi langa pa equal to langa am la chung langa am de chala na 1 chu noi ya ki koi chi on la tha ele A hi pe ham 2 B hi pe ham 5 oh ethema ai la bai on le wata che A jala ka koi dan ding B pa equal to langa kan koi le P hi am anoi langa am de chala na abana A ma ya 2 le 2 ko koi dan ding A hi 5 hi lang khana ka thona le P am da ham ai la am da ham na A che P ham 2 B che P ham 5 na ai wangin itai ga bol ngai ham bol ngai lo pi chala na hi chala ya hi ti ka bol the ham rubbing oh hi chala ya hi ti ka bol the ham elo la chala nga jinga difference agi hi na ne the ona dengan 50% of A chala na 50% of A is equal to ipam 20% of B na equal to ya le achung anui le noi ki ka the cha ibiza ki ka the am ti le anu langam pa hi equal to langa hom phala chung ngam de chala na ajung to noi ki ka the chala na ne the man ta hi cha pa chala hom ko ya le equal to khalanga ka chila chunga gom de ta chala chung na noi ki ka the chala na ya to equal to ki pya fraction ki pya hi le ka cancel thi oh ne the man why tia hi le jon te ka banga 50A rap tang that's all why tia hi la chang te ka banga 100 hi chana hong ka ko koi tai na ka ko ya le 50A is equal to 100 pa hi ka thona hi le achung nga gom de chala na 100 into 20B na divided by 100 dia ka cancel the am cancel the chala na here equal to hi kizon cha na ma le cancel the chite ne cancel the la chite ne cancel the chala na ya na ai cancel la hele p mo tam thi 5A is equal to 2B hita hi ai ki pya option ni bo ya la A dinga he 2 hi ding B dinga ho 5 hi na otherwise A ka ji dan ding B kan la ding chalanga na B kan la hele A masanga pinum danam 2 5 equal to langa chile numerator ram dham denominator ram dham noi langam de na dia na
le them ta atu tile hichi chu zo langai khut ta ma tu ka khut dinga hele percentage on can heta ye cancel thei acha percentage on cancel thei oh japan jo kan help pa pian dam in bol bo phal nan he du in bol bo phal 50% of a is equal to zawa hel oh ve lang to zil lang mum cancel thei ga 20% of b na it's a question an pita sola na percentage to percentage cancel thei oh division of 100 cancel thei banga cha na 0 lo cancel thei banga cha oh percentage cancel 0 to 0 cancel le pm tam 5 of a to 2 of b chala na of to multiply chala na a dinga je pm to b dinga pm 5 lai khanang ka che the na ham halo pisna ai lo wala eta of yong hen ra do no ma hele 5 of a is equal to 2 of b na b hi chalanga kan ko ya hele anu yam leta plus here la chun minus la chun plus ding multiply here la chun no ya ki he to de ka ti ya na 5 hi chalanga ka sola le hi cham de ta a by b chu 2 by 5 to na ko cha ka chi karab de tam chalanga pa ya chalanga rap tang oh na ki ji do on de la na ki ji do on ta la mata ko sang nan sei piket mata che equal to o ma hele na plus to ipya ke khelam minus a ke khel na chi concept khabe ta tha chi ke to oh equal to ya hele chipai chalanga hung de lang chipai chalanga hi de la sign ke khel de chala na te ka nga 52 minus x is equal to 2 katya hela chun x hu chalang ho ka sol the chala na 52 is equal to 2 x is chalang ho ka sol la x chu minus p so tam plus x na ele plus chu x ke mun ya jo number chi ya jo chi chalang kan sol la ki chai ta chala na 52 masangai pi mam plus la machan no le plus cha 2 hi chalang kan sol la minus 2 ta chuna plus chu minus a ke khel equal to langa sol na minus 2 plus a ke khel na x se pe ham 50 na x chu 50 ta chula na eti ta banga plus la minus ke khel to dan cha a hiya hele multiply je khela le pi so am divide ka ti chu ta bang ma cha na 50 into x is equal to 200 thing oh na 50 into x chi pe ham into chana ale x i hold no mo chala na x ya le chipai i thod do le ka chai ta chu equal to chala na 200 x equal to 200 ya x i aki ka hona into chala na aki ka hona into ma le isol do pa le episode ram divide so re ka chala na divide by 50 na ita ko kazi thei e la wale ita ko zi ngai lo hela anoi langa divide by 50 na ka so thei ne tema ele 50y is equal to 200 ka tia la chu bata cha aki ka hona ma cham lo kizi khom chala na aki ji khom ma hele ki ka hona pi me ka tiam aki ka hona multiply um dina cha kizi khom ma la na y value ke dinga hele 200 by 50 na answer che pitam 0 ka 5 for a 20 answer cha 4 na hi chang he 0 ka 5 for a 24 tho na hi chita banga chu hi chite ni bata aki ka hona multiply um dina cha na multiply mala b hi multiply ya equal to khalanga kan khona la noi langam ta chana na divide ta chana 5 jong hi a to in ka hona multiply um chala na ma cham lo la multiply ka ti chala na chipa hi 5 hi equal to langa ka sola la divide agam de thema chu concept cha basic ma mo ha chu chi ne hon lo la ki sei da
hichi basic class ang kilo tabakach kilo tach acha tele question khalani bolot question khalani bolot in jingle percentage of fraction pa bolot tu ni hi very basic question pa bolot in jingle chun percentage to fraction value what question bolan 10% of 20% of A is equal to 520. Find A. A to Holland. Tell it, hold on. Of with Piham multiply. Of with Piham multiply. Chalana 10% with Pitinham divide by 100 Katizolana, fraction I held 10% of 20% de la 20% na ko 10% tama ka held na 20% of A chepam 520 na atema ele multiply ya cho achung ho cancel the nui ho cancel the che ki cancel pe de ma cham lo ai cancel pe de ma cham lo don loading e wanga achunga kha cancel the na cancel hi on la chun khol cancel thei ta chu ka bon la khol e chu to la 20 chla ko koi la tho ri ki cancel tho dia na confuse na le tin bor ta basic no mong A who biham 520 chla na anui langam si se hi achung nga ke multiply ra ta chla na anui langam si se biham 100 into 100 chuna divided by equal to khalangam ya chi equal to khalanga so le noi achung langam si oi langam dam anoi langam de na ya to 20 to 52 ke cancel to 20 to 52 ke cancel ta tho ta chuna 0 to 0 ke cancel ta na 0 to 0 ke cancel ta na aba na 2 jan ham ऐसा का बहुत है हम चंग कैंसिल थे वहाँ से बोलेंगे है फिर हम तेरे 0 चो बाई चा 2 2 4 ना 2 6 12 या फिर 2 है कैंसिल है पी मोतम इपिजा 0 का कैंसिल हम कन से फिर तो 26 ना into हिया ले 0 ज़रा मत ये खन्नी थुम ना खन्नी थुम ऐसे मा इपिजा 0 कनो लगा कैंसिल थे जे वहाँ चो का मल्टीप्लाई के संग आते चे का कैंसिल 0 thum abwai la 0 thum ka la ki chai na ditam 50% of 20% of A is equal to 70 baratil 50% of 20% of A is 70 50% of 20% of A to 70 A to 70 into teni equal to langa chila chunga ngam ding 100 into 100 divided by chunga si noi langa hom ding 50 into 20 0 ni to 0 ni ki chai ta 5 to 2 to 5 is 10 ya 10 to 0 ka cancel the lo la 250 ti the 5 10 50 ipe mo ko 700 0 ni mo na da alle 50% of A is equal to 4 by 5 of B
if B is 20 find A. Borate. Kan boleh tam, boleh ni 50% of A to P because हम 4/5 of B है ना, B जो 20 है कती है ना, B जो 20 है कती है तो B खेला because इधर हम 20 ना, दिताम, अच्छा क्या है ले बता चीज़ 0 ले 0 का cancel था ना चितवन चितवन का कैंसिल थे कदी चुना नोई ले नोई का कैंसिल थे चुना इक्वल टू माले ना 5 इज़ान हम 5 to 10 ना अब आना ची इज़ान A to इज़ान तम A it is equal to अचुंगा हम को इज़ान हम 4 into 20 ना अचुंगा हम पाही नोई अकन ला देता चुना हिचे नोई लंगा पाही चुंगा हम अकला के दे ना 5 इज़ान हम 4 to 10 सच इज़ान हम 4 4 16 16 to 32 na 32 no mohanam to tele to he past question khatang khu sa haning chike man concept ne na denga kan sipi hon ne ya na bu han na la sion ta no oh ka ramin perap masang je pite question cho 50% of A is equal to 4/5 of B if B is 20% ka de na जो basic method है जो fraction ना जिंगला fraction के लिए जो तो ने very basic में percentage आलो दो ना fraction ना के पाले उती के लिए हम 50% of A को पे हम 50% है 1/2 जो ना 1/2 of A is equal to 4/5 of B को पे हम 20 जो ना 5 for a question आगे के पे 5 for 20 अले A is equal to 4 into 4 into 2 ना आगे चीर ना 1 noi langa kachi count daw na 4 4 16 16 2 ya 32 na ya cha fraction poimo exam ata na khol la sau ta na khol na boi da question is hanen lang 30% of x is 72 chi previous year question cha SSC 30% of x is 72. The value of x is equal to x whole the integer. Question number 8, 216, 240, 480, 640. You could think I answer revision one 30% of x is 72. 30% को इति का जीदाम divide by 100 का तेरा चला ना 30% of x is equal to of multiply तेरा चला ना is equal to of multiply ना is हम 72 ना 0 to 0 का cancel ता चला ना x इचना के कोई आले 72 दंडिंग अनुई लंगा पा ही अचुंग लंगा तो के multiply दिंग अचुंग लंगा पा को अनुई लंगा तो के multiply दिंग अनुई लंगा मचाम लाओ या तो 3 बोक जी ना अब ना इची 3 जार हम चे 3 to the 6 3 4 the 12 ना 24 into 10 हिया ला चुन 10 बोक से हिया ला चुन 20 30 आची ला 1 to 0 एलो ला 1 अतिया ला चुन नेट 240 ना
to ka sei na chu heti chu mata china 5 into 10 jar ham 0 khat khulana 5 la chu 0 khan ele ke chaina 5 into 100 khujan ham 5 0 ni ke ta na 5 into 10 into 100 khujan ham 5 1 he chala chang 1 he chala chang 1 chala na ele 0 thum chala na 0 thum ka koi do e wanga 5 into 20 5 into 20 as ke bang talo to 2 ta cho icha he talo je na multiply ngai 5 to the 10 500 bata cho 0 khare wanga 0 ni ta cho na 1 ho bo ai the cho che na 5 into 10 into 10 100 into it's multiply ding le sang item 5 ka ji na 0 khat ni thum li nga gup sigi khat ni thum li nga gup sigi chi answer cha ichi pya itti theyam tela 1 hi labo ma sanga 1 hi labo na chi previous year question khat ya bana previous year question khat na hi na bo sa ki na Abana here. What percent of B is equal to, if what is 20% of 25%? What is SSC much? 20% of 25% of 300. Option A to 150. Option B to 60, option C to 45, option D to 15. Khodinga heleti khodiyam che 20% of 25% of 300 kiti chala na 20 it is idam percent hele divide by 100 percentage of fraction ka hele of multiply tina chala na 25% yong ho 25 by 100 of 300 chi whole in this isi whole thing ala chung la noi ki cancel the chi equal to talo pi chala na equal to lo la chung la noi bo ki kat the equal to ma la noi kat the chung la chung kat the multiply hi la bo ki ka na plus wa ki kat the lo de 0 ni to 0 ni ki chai ta na 25 is at ha ka ti te 25 for 100 ka ti chala na abana 4 is at ham chi 5 for 20 5 3 is 15 na no non chai nai lo na thiamam ai ki bodan cha hechi ya ai wanga mata na jinga ko fraction hon kil phale chi ti bol de ham fraction hon kil phale ti bol ham tele 20% ko fraction pe ham 1 by 5 o ko pe ham multiply 25% pe ham 1 by 4 o multiply 300 na abana 4 5 5 is ham che 5 6 30 de 5 cancel ta na 4 1 is 4 4 5 are 20 na 15 sota ta ji ngai lo ka chai ta na tu ni ding last question botao to la na last question bola tin revision chi hana aban la jingle khatri bol dio hai if 20% of A is 50% of the B that's a question for him PS itam tela if na 20% of A is equal to if 20% of A is equal to if 20% of A is equal to 50% of B na 50% of B, then what percent of A is B? Then what percent of, say last questions, what percent of A is B? SSC question Muhammad. Option 2, 30%, 40%, 25%, 15%. 30%,
40%, 25%, 15%. Kudon tam. Question in PC हम से जान मोहन if 20% of A हाँ कबूय है ने then अपन कबूय है ने चपन है हम what percent of A is B guys अपन ता इपी दाम आंसर जो इपी दाम वदा इतनी है ना लॉब आंसर से पे हम if 20% of A is equal to 50% of B then of what percent of A is B A dinga B to percent is that idham ti so itin है ना हम into percentage ना बोलने लगे जाए चमें वदा question हम बोलेंगे वदा चे 20% of A is 50% of B चला ना 20% of A is equal to 50% of B na 3 by 2 ta chuna ekan ale na ja 0 0 ki ka 5 1 is 5 5 to 10 ta chuna 0 0 ki ka 2 1 is 2 2 5 10 1 by 5 ta na A chu izan ham da che hai A by 5 is equal to B by 2 na B chilanga hung su da chuna B hung so le cha ji pe pe nga A by B na is equal to 5 by 2 na ala question chun what percent of A adinga hi is B ti so B hi A adinga percent is that hidam ti so A is that ham A chu nga he chala na khat ni thum li ngai ki hom khan chala na chi bona hi A chala na ala B chu izat ham khat ni hi chani B chala na hi chi se A chala na then what percent A ading out percentage is that hidam B chu tin he cho what percent of A is B ti chala na what percent ti A ading a percent is that hidam B chu ti la chani pe ham atya hele B which is equation and dot na B chu pam B chu tu bo se chala na A adinga A chu zan ham nga A adinga a percentage is that hedam B chu atich na compare le percentage a khel jang ale pam 100 to percentage ko ide chala na 5 is that ham 2 to 10 0 2 to 40% zan mo no 40% na. Kayak tu ni ada yang tak tahu tu.